počnemo onako kad uvijek, znači, ja obožavam futsal i ja sam i kao igrač jako puno volio igrati i znam da je potpuno drugačije nego veliki nogomet i to ste sigurno i vidjeli da je sasvim nešto drugačije i samim time ovaj rezultat i ovo što ste napravili je vrhunska stvar, pogotovo zato što ste svi veliko nogometaši, ali to veliki nogomet i mali je potpuno drugačiji. Znači, kao što je rekao trener, to su same šeme, same ono na početka igraju samo mali nogomet i tako da je to sasvim drugačije nego veliki nogomet i vrlo teško se priviknuti, treba puno vremena da bi došlo do tog idealno kao što je to naravno, tako da ovaj rezultat je sigurno fenomenalan. Ništa, ja vam čestitam, super stvar, jer se nadam da ćete sigurno nastaviti dalje, kao što je rekao sada i ravnatelj da je za 2 godine u Poreču, da opet napraviti jedan dobar rezultat, ali sigurno bez odricanja, bez odricanja i bez treninga i bez svega toga je vrlo teško. Uz talenat na kraju sve dolazi do toga se moraš puno raditi, moraš puno trenirati, odricati puno stvari da bi napravio neki uspjeh, ali i u velikom i u malom nogometu biti u sportu. Tako da čestitam se su jedno velike stvari što ste napravili i nadam se da ćete dalje napraviti. Prvenstvo Italije je ogroman uspjeh. Prvi puta kad smo razgovarali, rekao sam da ću zamoliti Roberta, ako bude u prilici, ako bude u Hrvatskoj, da dođe vama, da se malo s vama pridruži, da nam to bude jedna nagrada za trud koji ste uložili, rezultat koji ste postigli s jedne strane, a s druge strane da to bude jedan poticaj za dalje treniranje, za dalje sport i odricanje i da možda netko i od vas napravi profesionalnu i veliku karijeru. Da će ovi sad dečki koncentrirati na Brazil. Jedno čekamo svjetsko prvenstvo, je tako? Da. Nadamo se i najbolje. Pripravo su im počele, sad ćemo vidjeti kaj će biti. Danas je to Atletico ili Madrid sutra? Real. Za Luku. Biće teško sutra, nije baš tako. Pitanje je da igra, no? Pa,